basic idea is to stand on the cones of the pedestrian. This is about the pedestrian. This is about your cons and my cons for you is the three ideas. People were curious whether this is cool or not. But for me, following is a part of it. So I will keep working on it within the moment. Has any of the points Ankstyvo pavasario, man vasarą rudenį. Niujorkoj buvo paroda kažkokia, sakau, padarom ką nors irgi kartu su dykuma. Sakau, nieko nedarysiu, dykumą nieko neturiu. Nevažiuosiu fotografuoti, kažko nedarysiu. Sako, gal su teatru padarom. O, sakau, su teatru man tiktų. Sakau, aš turiu gal kokius 300 aktorių, režisierių visą 100 kokį, kažką sugalvočiau. Tai va, jis sako, aš pradėjau daryti, sako, tokias kultūras, kad jau būtų jis jinai, sako, čia būtų kaip žiūrovai, taip toliau. Sako, tu sugalvok, kas tai būtų scena. Ir aš ten išgeneravau tos dalykus, paskui sugalvau garsai rašyti, tos sukartinius dalykus. Iš pradžių, nes mūsų vizitiniai korteliai, kur yra internete įdėta ir grinavėjus viskas, iš pradžių buvo daug jų paįrinti. Paskui ментальская и физическая. Вот. Импровизация, статики и систематики там аппаратизма, возможно, и как оно функция. Импровизация всегда система рекалии. Вейте, и як. Так, эксперимент, тест, лаборатория, отлично, как приказ. Поскольку универсальный и импровизация активалась волшебно. Фамилии Василий. Şiftek kıta sandalye, şiftek sana. Yürütülmesiz, объективно. Лейко стало. Богу очень трудно с нами, потому что мы не готовы абсолютно к тому, чтобы он, так сказать, что-то с нами мог сделать, потому что когда наш герой, в принципе, отторгнув от себя обязательства не убивать, в крош рубит очень трудных людей, освобождая практически страну, и он сталкивается со всем тем, с чем сталкивается владыка любой на земле. Пьют, воруют, не хотят, рабы отказываются снимать с себя коробки, хотят оставаться рабами, потому что так безопаснее. И вот в таком, собственно, состоянии, когда ему бесконечно трудно, потому что действительно что-то сделать и переделать мир старались многие, и ни у кого ничего. Ich schließe ihn geschlossen. Man
механической и физической. Вот импровизация и статистика и систематизм компьютера оперативного дойма, теперь так оно работает. Импровизация система рекордов. Jos. Jau tada tavo matomumas yra didesnis ir jeigu tu dar galėsi pereiti dar aukštesnį, nes aš remiuosi ir tais pavyzdžiais, sakykime, iš tų užsienio galerijų, kurios irgi dalyvauja tuose tinkluose ir tikrai su jais visą laiką konsultuojamės. Pagaliau ir patys matom, kaip yra tos galerijos pristatomos. Tos, kurios gali sau leisti ir nusipirkti tą vadinamą geriausią, brangiausią auksinį paketą ar kažko, žinoma, jų sklaida, menininkų sklaida tuose tinkluose yra tikrai kitokia negu jūsų, bet mes vis tiek iš tikrųjų stengiamės pagal tai, ką dabar galime. Ir dar noriu paantrinti tai ir pasidžiaugti ir su meno niša, ir su iš tikrųjų, kad tas bendradarbiavimas mes rodom vieni kitų menininkus. Ir iš tikrųjų, žinokit, yra labai smagu, kada visada yra susitariama dėl visų sąlygų, dėl visko. Tai, kad tas ateina ir į Lietuvą, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, manau, ir jūs nepritarsit ir manau, čia bus visiems tik naudinga. Iš tikrųjų, talpinimas Arcija čia yra daugiau dar ir prestižo, galerijos prestižo reikalas. Nes tai yra mokama ir mes turim kas mėnesį mokėti mokestį, tai būna apie 400 kažkur eurų, kartais daugiau, ten keičiasi dolerio kursas. Bet tikrai negaliu pasakyti, kad labai kažkokiu būdu stebuklingi pirkimai, tikrai ne, bet karts nuo karto parduodamas kūrinys ir tuo mes labai džiaugiamės, bet kai mes vėlgi bandom patekti į kitas užsienio muges, tai visi viską pasitikrina. Ar tu esi Arcija, ar tu nesi Arcija. Ar kolekcininkas irgi, kuris nori pirkti rimtesnį kūrinį, tai čia toksai daugiau prestižo tavo galerijos statuso vaidmuo, tada pasitikrina tokiuose, kur, gerai, čia yra, reiškia, viskas gerai, jau yra šitam labai kategorijoje, kaip ir sakė. Jo, čia irgi tą paminėjo tokį įdomų momentą apie tas didžiausias, tas tinklinis vadinamasias galerijas. Ir šiam parduotuvų Vaškiai Ernestas Pavilskis pasakos pristatinės vieną tokį pavyzdį apie Picasso, kuris turi... Šiaip kas žavi, tai tas žmonių srautas. Nes jeigu iš tikrųjų kokiai galerijai žmonės daugiausia matai per atidarimą, būna tikrai daug gerbėjų, ateina visi, o pas galerijos gan prastai lankomos, kur nesieksponuotų. Daugiau mano parodų yra buvę Panevėžyje, Šiauliuose, kai kuriuose kituose, aš didžiuosius miestus, tai iš tikrųjų Klaipėda. Bet Vilniuje, Kaune personaliniai niekada nesudaręs. Tiesiog daugiau grupinėse parodose. Tai dabar jau gal tik proga dažniau atvažiuoti ir sostinę? Tai jeigu kažkas pakviestų, sakysim, kokią nors galerį, gal ir įdomu būtų. And this work is interesting because it's like an epoxy put on top of the picture, and there is a chemical stuff going on, and the epoxy is hard to. That's why those holes, yeah.
креативная индустрия, это IT-технологии, это стартапы всевозможные, это творческая работа, которая требует от нас креативности, новых идей, быть яркими. И в таком контексте невозможно все время иронизировать. Люди собираются небольшими группами для того, чтобы сделать новый проект, а потом разойтись и перенести свой опыт дальше. Никто не хочет работать теперь всю жизнь на одном месте. Людей остались единицы. И вот эта мобильность, это желание сделать что-то общее и нести опыт дальше, это вот то, наверное, что побуждает быть искренним. Потому что когда ты собираешься для маленького дела, какая может быть ирония, ты ничего не успеешь. И поэтому, когда это группа единомышленников, это и энергия, и энтузиазм. Та искренность, о которой мы много говорим, надеждой на метамодерн. About taste, senses, touch, different things. So here is about ecology and